albabu salisu dambugal tataɓangal adda'awa wal bayinat no yewta en fi noddanduji ɗin e seedeji ɗin ko wiyete noddandu koko arata déclara wondema nakkari no wi'uma ɗum ɗo ma no waɗuma ɗum ɗo fi ɗum ko honɗum islamu ƴettata e nder ɗum ko honɗon ƴettata e ɓanganduyeji ɓe mana ko seedintinta kon wonde ko wi'uɗa kon ko no woniri. an ibnu abbas radiallahu taala anhuma anna nabiya wonde annabaji an sallah sallam qala ɓe maki law yuta nnas si tawino ɓe yimɓe jonneteno bida'awahum ko ɓe noddata kon fo bi mana ɓe ko ɓe wullitoto kon fo si ɓe jonnitete no gonga ladda anasun wallahi yimɓe noddayno dima a rijalin ƴiiƴan worɓe wamo walam e jawle maɓɓe ɗen mi mana yimɓe arayno wullito fi ƴiiƴe yimɓe e jawle yimɓe walakin al yamina sikoni tun wondore nden nde fawike alal muddaa alayhi e dow on noddaɗo on déclaraɗo on wullitaɗo e hoore mum legoy muttafaqun alayhi awa legoy ko nelaɗo fandi wosi tawi convocation ji ko yimɓe ɓen addayno kon fof ɓe jonnitete no goonga ɓe addayno convocation ɓen nawɗa no jatti ɓe jawdima oɗa ino warani ɓe wonkima ɗum ɗama no hibbi ɓe ƴiƴambi mana fii no ɓe ñamira jawle yimɓe ɓe wo kono kala wullitaɗo e hoore mum kan kadi so ari simo mari seede a so mara seede aray imo mari priorité wondinegol so suusi wondude o wi ko fenande ara yettete ko fenande walil bayagi bisnadin sahihin albayina wo ɓangandu e alal muddayi koye dow nodditiɗo on mbimana wullitiɗo on arɗon déclare hino waɗama no wiya ko kanko landete yo addu dalil wal yaminu wondore nden alaman an kara koye dow kala yedduɗo ko wi'a ko himo wi'imamo waɗi haray kankadi ko yo huuɗo wan abi hurairata radiallahu taala an anna nabiyya sallllahu alayhi wa sallama arada ɓe weɓiti ala qamin e dow yimɓe alyamini wondore fasraw ɓe hittini wondugol fa amara nelaɗo yamiri an yashama baynahum nde waɗete urɓa hakkude maɓɓe fil yamin e nder wondore nde ayyuhum yalif ko hombo e maɓɓe yanata e wondore nde rawa al boukhari wan abi umamata alharisiyi radiallahu taala anhu anna rasulallah wonde nelaɗo alon salah sallam qala ɓe maki manikata kala taƴuɗo haɓɓa imuri en geɓal julɗo muslimi geɓal neɗɗo muslimin julɗo biyamini saabu wondore makko alegoy kala jattuɗo ko siɗɗo makko julɗo jeeyi saabu huɗagol fenande fiyo yimɓe ɓen hoolo faqad awjaba llahu lahu nar haray allah waɗɗinanimo natugol yiite allahu akbar ko penale jeelu fena lagine fino laamu heɓora ma fino jawdi heɓora ma fino poste heɓora watten yiili wa harrama alayhi aljannata haray allah harminanimo aljanna fa gara law rajulu gorko go wi'animo noon nelaɗo wa in kana shay'an yasir hayso ko pihum seeɗa hum ya rasulallahi qala nelaɗo makko wa in kana qadiban min arakin hay so tawi ko qadibu immorde araki hay so tawi ko qadibu araki mbi mana ɗum ko façon calul leggal mbi mana alqadibu algasunu ko calul leggal wal araka bi fatil hamza shajarun ma'rufun ko leggal an wo hay so tawi ko calum lekkum wiyete kum araki kum cawun nina hay so tawi ko ɗum ɗon huɗiɗa fenade fiya jattu ɗum e jungo ɗimmojo ma an jeeya rawahu muslim ko imam muslim ko filli hadis on wanil ash'ath ibn qais radiallahu taala anhu anna rasulallah sallam qala ɓe maki man halafa kala yanɗo kala wonduɗo ala yamin e dow wondore yagtati'u biha tawi noon ko fi yo taƴir saabu nden alegoy ko yo jattir saabu nden mala imri en jawdi neɗɗo muslimin julɗo huwa kanko fiya e nder nden wondore ɗon fajirun ko bonɗo ko ɓoyliɗo himo andi ɗum laqi allaha o fottoya e allah wa huwa haɗa kanko allah alayhi e dow makko gadbanu himo monanimo muttafanu alayhi reno ɗen e wondoje men ɗen e jattindirgol e toñidirgol yandi musidɓe julɓe wa nabi musa radiallahu taala anhu anna rajulayni no worɓe ɗiɗo ihtasama ɓe haɓuno fi dabbatin fi daabe hum fono ko nagge ma dammil ma ngeloba fi daabe hum ɗo walaysa li wahidi minhuma bayna goto e maɓɓe ala seede ala preuve fagada biha rasulallah sallam ne laaɗo allah ñaawi mban baynama hakkude maɓɓe nasfayni e façonji ɗiɗi pecce ɗiɗi rawahu ahmadu wa abu daud an-nasa'i wa hada lafzu lahu wa qala isnaduhu jayyid tugorde hadisi on ko kelɗuɗum bimana ɗum ɗo ɓe fof kala wi ko kañum jeeyi ala sabil misal seede ala ɗon an ñaawo on fiwata yan e probléme sa wi yo oɗa huuɗo o suusi huɗade yo oɗa huuɗo o suusi huɗade a wi yo oɗa accan oɗa jaɓale yo oɗa accan oɗa jaɓale a anda ko wirni haray ko ya sendu hakkude maɓɓe no anda goɗɗo yaadi e geɓal oya kono haray ɗum ɗon ko yaaduɗo e geɓal oya ngal woni ko jogii bakkat wa qala isnaduhu jayyid wan jabir radiallahu taala anu anna nabiya on danabaji an salah sallam qala ɓe maki man halafa kala wonduɗo ala minbari kawre minbar hada oɗo bi yaminin
wondore asimatin hara ko bakkatu tabawwa yo heɓilo de maga adawu hara jonde makko nde minan naari ko immorde kayite rawa ahmad abu dawud nasai wa sahu ibnu hibban wa nabi hurairata radiallahu taala anhu qala rasulullah sallam nelaɗo maki salasatun yimɓe tato la yukallimuhumullah allah yewtidoyta maɓɓe yawmal qiyamati ñande dargal few wala yanzuru ilayhim o darataɓe woni taw taw wala zakkim o laɓɓintaɓe kadi few wala e hoori ɗum fof no oɗon ɓe adabu lette alimin musuɗe allahu akbar ɓeɗo perdi jentoɗen daren kon ɗon ɗi façon ji tati fi en eto woɗɗitoren e majji rajulun gorko ala fadli ma in wonɗo e dow ndiyam luttuɗam bil falati ka burure yamuna'uhu himo sakko ɗan ndiyam min ibni sabil immorde yimɓe ɓiɓɓe laayi feƴƴoɓe mi mana goɗɗo ina hoɗi ka burure himo hoɗi takko cagol ko fadli ma en andi ko lorru ni ma ɓundu no wona sa acci woɓɓe goo ƴoogi an a heɓata ko ƴooga arede allah ni maɗan ɓeeɓi maɗan tuuni kono cagol hay fayda aduna on fof ara ƴooga lutta ma yara lutta ma wuppa lutta jooɗoɗa ɗon sakkoɗa yimɓe feƴƴoɓe wiyaɓe ɓe yarata ma ɓe lototako ndiyan ɗan ala lellude ɗan ala ɗuytudema ɗan alama lorruda e hunde oɗo ko jeyaɗo e maɓɓe wa rajulin e gorko baya rajulan o haldida e gorko o yeeyondira e gorko go bi silatin marchandise badal asri ɓawo julde alansara nden e ko kinaya tun noon ko fandira ɗon julde alansara bimana ko leer be leer woni ko fanda ko woni ɓayɗen andi julde alansara ko waɓutu tedduɗo ka nder islam ko ɗum waɗi fa halafa lahu billahi o wondiranamo inde allah nden o inna la ahadaha bi kada wa kada wallahi komi soodiri o marchandise ko ni wallahi ko 1 million mi soodi ɗum mbuɗum mi ɗaɓɓali hoore ma fa saddaqahu oya gonginamo wawata kanko ala gayri dhalika tawayna e hoore ɗum few ko wi konko 1 million ɗum walorimo ɗo tamo ande ɗum ko 700 000 walorimo ɗo mo heeɓi 300 000 ton ala sabil misal oɗo bi mana déclarowo ko soodiri comme ma ko marchandise natiri mo kon tawa noon ko fenade o ɓeydutu wa rajulun e gorko baya ahoduɗo imaman e imamujo la yubayihu tawa ahodale makko illa li dunia sona fi heɓagol aduna fa in atahu minha so tawi woni o hokkimo almamiyagal ngal o heeɓi aduna o waffa o hunna wa illam yuti so hokkalmo minha e muɗum lam yafi o hunnata muttafaqun alayhi ɓeɗo tato woni ɓe allah laɓɓinta darata yewtidata e munno hoɗen ɓe lette yo allah dandu en won jabir radiallahu taala anu anna rajulayni no worɓe ɗiɗo ihtasama ɓe haɓuno fi naqatin fi ngeloba fa qala kullu wahidin minhuma goto kala e maɓɓe wi natajat indi nutijat indi mbaka ka an ɗorima ka dingira an ɗo wa qama bayina addi preuve timmuɗo fa gada biha rasulullah sallam nelaɗo allah o ñawimba liman fi yadi mo mbawoni on e jungo mum ɓawoniri noon kala yo kañum jeeyi arduɗo e mabba mo mbawoni on ka dinguiramo feeno ɗo nelaɗo jonniti on ɗum ɓe seli haala e par ce que on ɗon no jogui dalil ɓurɗo oɗa par ce que kanko eno ka nder dinguira makko wani ibnu umar radiallahu taala anhum anna nabia sah sallam radda al yamina ɓe rutti wondore ala talibil haqqi e dow ɗaɓɓuɗo gonga ɓe mana huuɗiɗo fi no heɓira gonga ɓe ruttimo nden wondore ɓe ƴettali nde rawahu mabdara ɓutini wa fi isnadihima daf ko andi ngol en si goɗɗo ari darike suusi allah wi ɗo billahi wallahi sen andi ko fenade nayo en ƴettu fi huuɗike ole ko julɗo o huuɗike no ɓay ko fenade nayo en ƴettu won aishata radiallahu taala anha galat ɓe maki dakala alayya natuno kan annabi annabaji alah sallah sallam data yawmin ñande goo masururan hani ɓe welti tabarraqa hino jalba asariri wajihi jalbendi yeeso makko ngo kamɓe ne laaɗo fa qala kamɓe ne laaɗo ɓe maki alam tara ene ayi ali anna mujisiral madlajiyi wonde no o ɗo musujira madlajiyankejo ko sahabajo ne laaɗo ni jeeyaɗo e bani madlaji ene an ayi ali o ɗo e nazara anifan o ndaari nanen ila zaydi faade zaydi bun harise wa usama e usama bun zaydi fa qala wi hadihi l aqdama ɗe teppe ɗo baaduha yoga e majje min baadin ko faade yoga alegoye ɓeɗo no jeydi oya ndaari o naji jadliyankejo o ndaari teppe zaydi ɗen e teppe usama ɗen o anndi ko zaydi bun harisi jibini usama ko ɓiɗɗo harisi o wi ɗe teppe ɗo no jeydi tayle o anda kon ɗum weltinine laaɗo ako ko tawi kollegoy oɗo wawi ñawde gonga o anda dalil fi ɗum o anda ko oɗa heeɓi oɗa ko tawi kon o heeɓi haqqille expérience ko wawata andude jeyduɓe o wawata andude gonga kan tawa o mara preuve e mum si wona haqqille makko ɗen e ƴoyre makko nden ko ɗum addi awalegoye nelaɗo welti ko andi ngol ɗen neɗɗo on e ko yo wonu ƴoƴƴuɗo ona kelɗuɗo ona ñawowo gonga
hara o ndarnoɗo en heeɗi e teppe nanda yaada ɓe jeyda nokku nelaɗo Allah sallah sallam awa hande kadi ɓe monotono majzara ismul fa'il min babi taf'il wa qad yuqalu bi sighati ismul maf'ul wa huwa ibnul a'war bun jada majzara ko inde alam tara yaali anna majzara wonde no majzara al madlaji madliji yankejo o ɓe mana ko inde neɗɗo ni alaygal dambugal nde deftere ɗo kadi kayre kadi ko ɗo lanni kala ko famini e mum awa kala ko on famal musidɓe julɓe on noddaylan ka numéro téléphone mi wawa humpotude komi faami kon 63 60 53 09 68 60 53 09 67 60 53 09 e sotelgi 60 60 53 09